jangan menertawakanku. Oke, yes. Oke, Bayu naik kalau. You Scott jam. You understand? Hãy sử dụng điện thoại khác để nói chuyện với tôi nhé. Silakan gunakan telepon lain untuk berbicara dengan saya. Chị đang nhầm miệng nhắc kéo. Nghe nào. Ồ. Ồ. 20. 10 này. Thực hiện nó bao nhiêu lần? Bao nhiêu? Apa jancuk Berapa kan? kali melakukannya? 10. Ok. 10. Oke. Bao nhiêu? Dalam Trước saya. khi thực hiện hình phạt, tôi muốn nhìn thấy những anh chàng đẹp trai ấy để có động lực làm việc. 10. Bao nhiêu? Dalam sayang. Sebelum melaksanakan hukuman, saya ingin melihat orang-orang ganteng itu termotivasi dalam bekerja. Oke, yes. Yes. Ya. Yes. Mau saya dadal. Wow. Teman-teman. Thank you. Oke. 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 Chen. Chin. Oke. Oke. Wow. You. Apa hadap depannya apa dah? Hadap depannya apa dah? Have to me. Have to me. Oke. Oke, have to me. Oke. Oke, have to me. Bao nhiêu? Iya, dalam saya. Ở Việt Nam tôi rất khó, nếu tôi đến đứng gần bạn thì tôi sẽ có thai. Bao nhiêu? Dalam sayang. Sangat sulit bagiku. Jika aku No. akan Enjoy in life. Oke? Oke. Oke. 1, 2, 3. Have to me. Oke. Have to me. Oke. Oke. Cah dikondisikan cah sabun lek golek makmu piye cah? Sabune cah lek sampe golek makmu, pakmu oke. Yes. One, two, Udah begini. Ya. six, seven, 8. Indonesia penuh dengan keindahan. Silahkan datang ke Mekah Indonesia. Oke. Bạn đang làm gì thế? Bạn đang làm gì thế? Bạn đang làm gì thế? Hai. Bao Bạn đang làm gì nhiêu? thế? Bạn đang làm gì thế? Quay. Lagi apa ini? Bao nhiêu? Tôi đang thực hiện hành phạt mà bạn chỉ mà. Indonesia penuh dengan keindahan. Silahkan datang main kunjungi ke Indonesia. Saya melaksanakan hukuman yang Anda tunjukkan. Oh iya tak cuma ya. Nanti kenain. Indonesia penuh Bensu, udah naik lihat. Bao nhiêu? Dalam sayang. Hả?
tôi cần nghe bạn nói bằng điện thoại bởi vì tôi không biết nhiều về tiếng Indonesia. Indonesia penuh dengan keindahan. Aku pernah mendengar kamu berbicara di telepon karena aku tidak tahu banyak tentang bahasa Indonesia. Oke. What happened? What happened? Sebentar. Kawan-kawan tetap ya. Oke, tap layarnya dulu, tap lumayan. Tap layarnya. Bayu. Wait. Gloria Tupil. Gia đình của bạn thật sự rất là nét. Wow, tampan. Bạn sẽ không bị mời chơi game. Hả? Indonesia đầy vẻ đẹp. Đến Indonesia bạn sẽ không bị mời chơi game. Wow. Jangan bantuin dia kan? Bayu. Indonesia đầy vẻ đẹp. Tôi thích anh chàng lúc nãy, anh ấy trông thật là đẹp trai. Indonesia đầy vẻ đẹp. Đến Indonesia bạn sẽ không bị mời chơi game. Oke. Bayu. Dalam sayang. Saya suka pria itu. Dia jujur dan tampan sekarang. Iya. Cah. Iki lo sampai teko Indonesia kayak timun terus piye cah iki cah. Kawan-kawan tetap ya. Kamera kayak ngono. Sayang tolong aku. Lo sampai teko Indonesia dijemput ke podo tongkate geger geden gitu nanda. Sayang tolong aku. Ayo cah harus tap cah ojo sambingan Kawan-kawan tetap ya. Bayu. Dalam sayang. Bayu. Iya, yes. Thật sự trong lòng của tôi mà nói, những người bạn của bạn thật sự rất giống những diễn viên trong phim, quá đẹp trai. Bayu. Yes. Jujur saja, dalam hati, teman-temanmu mirip banget dengan pemeran film Too Handsome. Wah, too handsome dah. Kawan-kawan tetap ya. 18 mawar cah, kompak cah, jadi sambinya pun. Buổi tối luôn nhà mình đã kawan-kawan tetap ya. Cah manung, matur nuwun. Nhà mình ơi nhắc cho em kawan-kawan tetap ya. Keep me open hot behind my name. Masam. Kawan-kawan tetap ya. Kawan-kawan tetap ya kawan. Bayu. Yes. Bayu. Hãy nói những người bạn đẹp trai. Từ từ thôi. Gia đình chúng tôi rất nghèo. Bayu. Mari Yes. kita bicara tentang teman tampan secara perlahan. Keluarga kita sangat miskin. Okay. I'm fan. Oke. Oh. Kawan-kawan tetap ya. Sayang tolong aku. Arif Kato, Pak Edi Jaya Motor, Muksin Motor. Sayang tolong aku. Sayang tolong aku. Wow. Thank you. Makasih na aki. Aku cinta kamu. Makasih na. Aki Muksin Motor. Tampan. Wow, ID Cham. Wow, ID Cham Jaya Motor. Makasih na. Aki. Handsome boy. Sẽ không được mời. Hả? Indonesia penuh dengan keindahan. Ayo main ke sini nanti tanya. Indonesia đầy vẻ đẹp, hãy đến đây và chơi. Bạn sẽ không được mời. Hả? Indonesia đầy vẻ đẹp, hãy đến đây và chơi. Bạn sẽ không được mời. Ồ. Bayu. Câu đó có nghĩa là bạn không muốn mời tôi đến Indonesia sao? Yes. Bayu. Yes. Bayu. Yes. Apakah itu berarti Anda tidak ingin mengundang saya ke Indonesia? Yes. You. Airport from Indonesia. Oh.
Me and Muksin Motor, Edi Jaya Motor sama Arif Kato, utuk jemput. Apa ini? Airport. Pick up you airport. You understand? Okay. Ba Diêu. Yes. Nhưng tôi có chắc chắn gặp được hai anh chàng đẹp trai này không? Utuk Ba Diêu. Yes. Tapi apakah aku yakin bisa bertemu dengan dua pria tampan ini? Oke. Hah? Oke. You apa dah? Wanita ya apa dah? Woman real ya, woman real. You. Hả? Hãy sử dụng điện thoại để nói chuyện với tôi nhé. Aku takutnya tongkat kok gini Ba Diêu. Yes. Nếu tôi thực sự muốn đến Indonesia, tôi sẽ mua vé khi tôi muốn đến đây. Wow. Aku cinta kamu. Asli Ba Diêu. Yes, I'm fan. Tôi muốn thứ hai đến đó, có được không? Saya ingin berada di sana pada hari Senin. Bolehkah? Oke, I'm fine. You pick up airport. You me pick up airport. Oke? Utuk. Người ta làm sao tin mình được? Ok. Devan mah trời. Hello boy. You. Understand? One minute. Yeah. Okay. Tôi lên lại vào đâu đây? Okay. Yeah. Yes, Okay. ta kondisikan dah. Saya kondisikan, tenang, sudah sampai utuk dah. Yes, no. Juga tongkat loh, Cah. Dihancur. Ya. Wah. Kayak ngono kayak wedok tenan pura aku wedi tenan cah. Sampai budal rene kentes-kentesan bongko aku cah. Iya wedok ya, asli ya. Cuk mendo cah iki. Real ya cah, real ya. Oke. Kalau Pak Bita asli ya cah, asli ori ya, asli ya. Wedi gue teko Indonesia tongkat-tongkatan karo Pak Muksin bongko aku. Aku ada backup Rono, terus yang Bali ketemu Pak. Yes. Oke. You me. Gitu. Kawal Senen cah, Oke. Cerita belum dah kebedi nih. Oleh arah. Cimato, makasih Cimato. Kawan-kawan tetap ya. Cimahi Toto, makasih Cimahi Toto. Anak Lanang Edi, makasih. 21 malah dari orang berbeda. Kami bopong, kawan-kawan tetap 21 cah. Transit pakai kawan-kawan tetap ya. Manung, makasih Manung. Sayang tolong aku. Sayang tolong aku. Các bạn ơi, tôi muốn chiến thắng một lần. Từ xưa đến giờ tôi không có một trận chiến thắng nào.
Asli wedok kita. Teman-teman, saya ingin menang sekali. Saya belum mendapatkan satu kemenangan pun sampai sekarang. No. Teman-teman, saya ingin menang sekali. Saya belum mendapatkan satu kemenangan pun sampai sekarang. No. Hello anh Bầu. Hello anh Bầu. No lah yo. Kawan tắt tắt nhau. Bayu. Teman-teman, saya ingin menang sekali. Saya belum mendapatkan satu kemenangan pun sampai sekarang. Anh Bầu. Itu budaya tahu pindah. I kill me a lot time anh Bầu. Teman-teman, saya